Jotelo konde mapacho ka hindi medo wuok oko ka sayo sirikal ewi tim mar ndhiyo kendo lal gi rowere. Anyuola mar Bernard Kavuli ma bende nyocha ondhi pod medo yuago ratiro ka pod gimanyo wuodgi no endo nyaka sani. Jafwambo mar Cleophas Oluoch ni kod ler mar wachni. Okinyi kokinyi, piny mamedo ru, ndalo medore kendo anyuola medo mana tero lemb geno. Geno mar yudo nyathi gi kangima e kind Jo-Kenya mamoko maoteki. Ni mara ya tatu kwangu kukuja hapa. Mara ya kwanza tulikuwa wakati tunaandikisha hobi, tukaripoti ndugu yangu amechukuliwa pale. Nilirudi mara nyingine, sikuwa nimeandika statement na hao. Nikarudi kuandika statement na nimerudi tena leo mara ya tatu kujua progress wenye wakati tuliripoti hiyo case mwenye alichukua case yetu tujue imefika wapi kuhusu ndugu yetu mahali wamefikisha kuchunguza. Walituambia twende tungoje watachunguza. Kawuona anyuola mar Bernard Kavuli mane ondhi dwe mokalo medo mana yuago pek magikalo e lwet obila kagitemo yudo ratiro margi kata yudo wuodgi mane koka otieko penj mare mogik e mbalariany. Gisechopo ete sendo bila ne Dinuoya. Na akaniambia kuna data walituma headquarter na wanaongojea ripoti kutoka huko headquarter wajue patrace hiyo simu yake nani walikuwa wamempigia kabla hiyo kitu ya happen, wajue nani alikuwa amempigia ndio waweze kufuatilia kutoka hapo. Ikinde mageno medo duono, geno manyien gigolo kanye. Anyuola Bernard Kavuli lero kaka giseyudo yie margi mar biro yudo wuodgi. Ameniambia tu tukue wavumilivu na tuvumilie, tutapata watoto. Negigolo duon giete sendo bila Mangong e kaunti ma Kajiado kadwaro margi maduong' ni okongi ni jok mage manoteko nyathigi ikinde majite kuro chung tenge giteko makamano. Hakuna ripoti yetu tunapata, yani hakuna mtu tunangoja sasa. Hakuna mtu tunaweza enda kwake sasa atusaidie, atuambie mahali yako. Sisi tunanyamaza tu tunangoja kile venye watatuambia because kila mahali wanasema si. Sasa tumeachia Mungu tukiendelea tu kuomba. E kaunti ma Bomet, anyuola moro yuago lal mar jogi ariyo magiwacho ni oseteki kendo lalgo. Makoro giwacho ni simbegi itiyogo e mbui mar oganda. Tunaomba serikali ni hivi. Mbona hao watu wako online Facebook, wako online WhatsApp, hata TikTok. Mwenye anatumia simu ya Hilarious Muge ama Elvis atuambie mahali aliweka hao watu. Tumeenda kila mahali, tumeenda City Mortuary, Bangani, everywhere in Nairobi Mortuary tukitafuta hao watu. Hiyo ni ndugu wangu Muge. Tunaomba serikali mahali wako. Tunaomba. Tumeenda kila mahali. Police station, tulienda DCI Bomet, DCI Jevunya, no information about one man now. Ekindego, anyuola mar jakedne ratich oganda Ibrahim Hilal Mwiti manogo report mare ni olal dwe mar 11 higa mokalo. Oyudi ringre mare karkano ringre mar jomotho hospital mar Thika level 5. Anyuola gite dwaro ratiro maggi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kwa kayo ni moko kuwa manyuola e kaunti